Kardom, Karbi Prime Tamalong Penidi Sami Rani Timungpi, non beer tank ton pen arjoitha. Difu Rong Sopia Longman Kedo, Assam Chief Minister Sarbananda Sanwar Lapen, Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Atom Nangsun Si Difu Medical College along, Pini Thang Thang Nipai Hini Arni Dr. Kachari Longjia Phan Pharu Isi, Anghoi Kang Pupona Birta Kat News Asa Hemalong Birta Nang Pale. Karbi long kaching thuramu ke deng ponalong difu along ta medical college do nang jipu ke hang duna teng pen pining pen ke doktor hin kachari jia phan ke helu dam nang ni pin pen Karbi long hem pi difu along ta medical college nang bilo pin academic block kang pualong man ke do Assam Chief Minister Sarvanand Sonowal Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Minister Piyush Hazarika HD Minister Sum Ronghang Karbi long Thomas Council CEM Tuliram Ronghang MP Horin Singh Be MLA EM MSc Karbi long Thomas Council Principal Secretary Secretaries Lapen Saifu Atom Chetongdun and the Sonowal with the Karbi jacket, Karbi choy, poho and a bouquet. We welcome you in the midst, sir. We're very glad to have you. Alam ni pan karcho pon lagi Karbi choy, Karbi poho lapen mir tentelang pan karcho pomiglo. Adun tu ilitong karcho antuji lagi Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Minister of Health and Family Welfare. Nona Duntu Ilitum Kachinghon, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Akahai, Dr. Himanta Biswa Sarma Alalipan Sami, Utod Ilitum Karbi Choy, Poho, Lapenke, Buki, Penselang Lipan Sami, Ilitum Along Tempolo. We welcome you in the midst, sir, and we're glad to have you. Bang Pharo isi Difu Medical College along Dr. Kachari Jia Phan Amen Kachit Abdul Long Atuma Phan Semi Padengpon Piniamai Long Amat Karbi long along Ongdum Kaching Thuramu Dengpon Si Long isi Tami Somtekang Mai Long Assam CM Sarvananda Sonowala Hin Penta Difu Medical College Kibilong Aputhak Aningkang Sampen Churutekang Napen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Sitami Labang So Medical College Kikim Gerang Mesen Pen Kapachun Pon Long Aputhak Aning Aklong Pen Karbi long Arab Phan Aning Kang Samalam The Jaitekang ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰত জিলা হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা এইখন কাৰ্বি আংলং জিলা ইমান সুন্দৰ জিলা বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ হাৰুৱা সমৃদ্ধিশালী এইখন কাৰ্বি আংলং ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম বৃহৎ জিলা গতিকে এইখন জিলাই আজি একবিংশ শতিকাত প্ৰাণ পাই উঠিছে বিশেষকৈ 2016 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ অসম চৰকাৰখনে যি দৃঢ়তাৰে যি নিষ্ঠাৰে অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চল উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এই পাহাৰীয়া কাৰ্বি আংলং জিলাখন অসমৰ বুকুত জাকত জিলিকা জিলা হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ পথত আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই আহ্বান জনাম যে এই মেডিকেল কলেজক নিজৰ কৰ্মভূমি বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগে যেতিয়া চাওঁতে ফাইনেল MBBS পাম তেতিয়ালৈকে এই জিলাখনক নিজৰ বুলি ভাবিব লাগে নিজৰ ইয়াৰ সংস্কৃতিক আপোন কৰি ল'ব লাগে পাহাৰে যেতিয়া ভয়ামৰ সংস্কৃতিক আকোৱালি ল'ব ভয়ামে যেতিয়া পাহাৰৰ সংস্কৃতিক আকোৱালি ল'ব তেতিয়াই অসমখন আমাৰ বৰ অসমত পৰিণত হ'ব সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আগুৱাই যাম পুনৰ এবাৰ আমাৰ জীৱনৰ এই খনুৱালী দিনটোত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কাম এৰি এই ডিফুত আহি আমাৰ লগত আজি এই সুন্দৰ দিনটোত আমাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বাবে তেখেতক মই অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এই মেডিকেল কলেজখন নিৰ্মাণৰ আঁৰত বহুত ব্যক্তিৰ আশাখুদীয়া প্ৰচেষ্টা আছিল শিলচৰৰ পৰা হাগজেৰ বাইদেউ ইয়াত আহি এই মেডিকেল কলেজখনৰ দায়িত্ব ল'লে এই মেডিকেল কলেজখন নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং PMGI পৰা আৰম্ভ কৰি স্পেচিয়েল পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MOSৰ পৰা আৰম্ভ কৰি SOPD পৰা আৰম্ভ কৰি টোটেল কাৰ্বি আংলঙত 1075 কিলোমিটাৰ এতিয়ালৈকে ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল আমাৰ কাৰ্বি আংলং এতিয়া ইতিহাস ৰচনা কৰিছে
Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Penta Ansose Karbi Anglong Arlo Kaching Thora Sayamo Kengkam Kachijor Long Der Jiaphan Minister Atumang No Kachining Ridun Lapen Kachuro Lam Theta Pajerdun Anparta Karbi Anglong Arat Ajak Ding Pen Kehang Article 244A Puthak Tami Assam Chief Minister Lapen Minister Atumang No Pachun Serak Nangji Aphanta Chining Ridun Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Asai Campaign Tarlang so Arada Phan Akejoy Pen Longle Apata Kirana Berta Nonjong Kat News Asai Hemalong Berta Nang Pale Karbi Akai tu Methang Longli Pelangdu Pusita Longli Apata Kaselama Bang Selet Atum Duo Lasojok Kadokave Karbi Arat Jasimet Pen Inglong so Tumaphan Akejoy Pen Longli Apata Selam PC Pajir Pon Etlu Pusi Longli Apata Kirona Mailong CEM Tuliram Rong Hang Pen Lam Thejai আজি পৰা আমি টিম কাৰ্বি আংলঙে চাই 3টা বছৰত আমি প্ৰায় 2,70,000 মানুহক আমি কাৰ্বি আংলং বাহিন্দাসকলক আমি মাটি পটা দিয়া হৈ গৈছে আমি সেইদিনা একেদিনে প্ৰায় 10,000কৈ অধিক মাটি পটা বিনামূলীয়া দিয়া হৈছে কাৰণ বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বিবিলাকে পটা কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা নকৰে বা অফিচলৈ যাবলৈ মানে এলেহুৱা সেইটো কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ যে বিনামূলীয়া তেওঁলোকক আমি পটা বনাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ মানে ৰাজহুৱা মিটিং কৰি আমি পটাটো বিনামূলীয়া ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি দিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এনে ধৰণৰ আজি ৰংকেৰৰ আমাৰ কাৰ্বি নতুন বছৰ সেই কাৰ্বি নতুন বছৰৰ দিনতে আমি ৰাইজক উপহাৰ দিব বিচাৰিছোঁ এই বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত ডিফু MEC সমষ্টিত আমাৰ লুম্বাজং MEC সমষ্টিত আজি তাৰালাংছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰালাংছৰ টোটেল আমি 264 আমাৰ ইয়াৰ আজি বিতৰণ Nonamat Karbi Anglong Along Lakhini Suritrok Sikep Arat Ahem Tuna Tumaphan Akejoy Pen Apata Ron Edlupusi Mailong EM Amar Singh Tiso Penta Lam Thejai Tame paksuri siso se lamangso potata ron nani polata ke joy pen nasimo pen siam sar nang puiklo je pota men pen mane jong si poisa nang jo hang dulu pulo tampe labang nang li tupi nang le ipinai kali la niliphan usame mate dada lene dwajiru board chairman aphan sitame nang li tum phone pen nang lo plodan sitame nilitum action and poniko la pen ke labangso pota pini keron podia pota bangke la ke annual pota lasi annual pota nami tum long den pen apilo tante arona tengke ningkan sikan apilo tante miadi pota bang nang claim dun fit nang kolam ate non jong sidang itu miadi pota nang claim dun fit pelo tante mo banga apidong sarkar pan kipinai atangka he premium labangso premium bangke bat pota hai Taralangso Arat Aphan Longlia Patakiron Amailong MEC Atum Dorsing Ronghang Richard Tokbi MLA Barim Bida Singh Ingleng EM Barim Surjo Rongphar KCS Amai Phuchan Rosingro Ward Commissioner Lun Setimung Satro Teron Lapen Dipu Town Committee Rong Chairman Barim Mohon Piso Tum Jetangdun Rangagora Youth Club pen pater piponsi hiri Rangagora mensing terangalong ta thang nipa isi arni Karbi ningkan kimi arani aliralon pen katalon dona berta ferangke Stefan Tran pen berta nang pale Adapa porpen nog beke katla pen ason kachepati ajai mek deng ponsi puthot radamai pipa do ponsi ningkan akimi katalon aputhak chethan chimum pon padu Rangagora Youth Club amai phu amik timum pen kachari pon amai long alhi sar puaman pen Professor Boson Rongphar SGB Ramsing Kiling Kupilo ke cunce. Suruhidi lain koi kelum COVID-19 na kisopen. Itum penang an atum ke kici jang dulu. Kiculong le kijulong le. Akeng men ke bar cycle kan ha. Kalau South India pen same akeng per cycle pen bek bom se ahem anak kecepale ke basdong. Itu make hai sar tunaram ronghang. Nana ni ke chongdap dom phan tangka posa ke pipen hen na kriteng pachele. Lason dulu. COVID-19 kwan ni kisu ka phere mil pen kithi ki jang tu dulu itu sa pini 2020
21 surihini rai korai sige tum nikan kimi thegulong lelobon sedai tum arna mekan honpen itum pin rong asar Jameson terang na pen ke theki ding tum chi tongdun ningkan kimi ka talon na son si ilitum kama tha ta chi kerla dunangji lapen ladak ning arong ka chi pia dim akinang sor apot si open stage ki kim longjia phan MSc popitro rong pi along birta nangpali pidampo pusi mailong professor boson rong pharpen lamchar pitekang Socheng constituency arlo hamren pen kilometer in koiranir cap an kahelo solji teron arong owe chingthur club pen pater piponsi Karbi ningkan kimi alir acham pen katalon ajaimek kapeman pon abirta ferang ke 100 kropen birta nang pale ar koi niphai thom cap rai CR ni ason kachepati lapen lutuna jo kilun ki kana jaimek kapaman pen si sengkan kimi katalon pon atok pi ahawar pusitami sengkan kimi aputhak RDPC project ajai meke dengpon theglong Karbi ke kan kilun lapen lamkhan hai pen rong ruwara ka phan kachethan chimung ipon thek kat news aperang ke pen adimaklong an ka palidunsi haladak arat pen kilong da malam the labuson henlo hamren pen kilometer in koiraner kep ka helo rong check sarji terona rong si Karbi ningkan kimi katalo nang chetong dun je phanwang lo lasi alang litum pen bangso kumat asong pen sikapatir pipon lapen kopia kemang pen siklem polang pen che huchi puji pansining hanglo lasi neli rak song amei phu alang li phansi karju ning hanglo nang li tuma song amen Aprang si korwang tu nalitum lapuan kacepaduk pen nilituma arong stamina ka homri thekpot aprang si nilituma club men na ke owe chingthor club sorji terona rong nilituma ke mang la ke lalo ilitum owe ki mi atom nilituma rong ke actually nilituma rong ke atok o pule pudam stamelo athe ilitum owe ki mi atom non ilitum yong si chingthor pon pe Karbi a khai mitha khai pendeng sompot pen ke chenglok ka charlia hin punot khela dula kaprek amane kacharlia hin pen ke chenglok iltum non mit hangyong si ching thor pon pe prote ilitum ke wang jilang ove mangki la son si nang pa phidon bompo non ason sta minil tumarong pudam delonang education hin ke mane backward piklang ason si theklong piniar ni tan nili tumarong pudat bangke BA के पास लासन तमी अवेला लापेन मेट्रिक के पास abang pu bang pista mil tum ji subject on lang last ni tum lahai hoi kang thor pon thek ji lahai hoi bidi sore ka chi pi pon thek ji phansi nil tum la bang so actually la so Karbi ningkan ban ka chi padi don lapen Karbi ningkan ki mi ke deng pon lai hoya bidi sore ke kan ke loan pen ke chenglok met hang a pen deng som pot pen ang song ke pon thek ji phansi nil tum bor i pon lo kurang thu là se là son này lo thế cái sao là cây hộp bên ta bằng bitika thế non thang chỉ lo lo tumi những căn bàn bị đại những căn căn thìn có này cái sung cái lạc cái phụ sát me pini những căn kimi cái đeng bằng cái những cái rong thạch lo pusi nên tôm là son thoát xe rồi nói phang là số Karbi khai phan những căn bàn là bên những căn mi là số ta lon pon gì phan anh số xe bang tui là sẽ cố bên ta Karbi kan mi pu thang redlang pu si jatan le di sitan kan mi pu kata London tua ve pin la si non kan pho pen wang bom lu tum kata lon pon non malam so pora phan birta mo ington pur iksina Sarah license holder private security agency regulations Act 2005 Head Office Defu Karbi Anglong Assam. For more info contact Bimol Killing 93906324433 or mail at bimolkillingk7@gmail.com. Pangcho Electronics Defu Rongkhilan, where you will get multiple gifts items. Sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics, Defu Rongkhilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Your every move are noticed and will take you to the next level.
Minga je thedo butang te tunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai je theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona kimang pen. Laso kemang ke kecipahai hanlo. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihena mo phit puthot birta long wangthulo suri hini rain korai sian ningkan aparman wolong komaji along kapidopon pho angdeng lang fair face along arkoi ni phai thom kepra asia ningwe Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang alar MAC Ram Singh Timung kachetong dun Pho Angdeng Cultural Fest along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aluhi sar puaman pen chetong dun nangji alam du setami alangli akapre kasai ke doko jok MAC Ram Singh Timung aphansi chetoy dun lo aluhi sar puaman pen MAC Timung chetong dun si cultural night ta alangli rideng pen si ingpudun lo laso amai long cultural kam public meeting hall ki kimji aphansi ka kuti sila pen longle chiri si pen an parta wolong komaji along Karbi lametamai paisong kaselam je phanta sika lak pho ki pj phan kapachiniet tikang laso mai long KLNF chairman PD Lee vice chairman Riso Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council deputy chairman Barim Kangjang Terang wolong komaji Karbi lametamai ruamai phudor Honsing Terang BLCC chairman Sarso Tiso board chairman Johnny Timung Rat Cyclem Bang Khoya Singh Hanse Madhuram nek thela pen penang an ke theke ding tum chetong dun Pinia Birta Pangkela Pangsi Kangton Pun Ikla Domi Thakmi Kurang Tu